Punchi the vote lep ke khalak tab nupa mangasi vote karena certificate low lai ini sida. Kisulai tabo jama jama na Manipur da imonda ID khangdri husi phaude ai check tawdri ko ana mayam na Manipur gi history da mukta thokidri ba mandate ni hai parliamentary election da sumaina mandate amta phangi de hai ana masina takpudi kari take da ina hek vote campaign tawringai matam na soina haije gi do vote le paise aina lepana te ekhoi kangbu mana lepani maming men bam do leitabagi mi amakaki maming thabani adegi mayam su tabiramgani ko aina election da ainga haijan na banate aseng bane badu huji tholai sine ba mayam de khoi se social science arts ni mai bi dong nobe poche kari no hai ba ma kari tholakani nu ubudo adugi miyam gi uhul ma la e hai ba se aina vote hada ba numita su hai vote hada bagi mamang da su hai ba ina ko ithak ipom ma la pada mayam na bimol gai na uri di ipom du da gis mai na marik amang hak tong hai ta ga ipom du di u de na marik am da tonga na ga tholak ko mayam ho mari tholak du gi mi sing de ba koina candidate ne gai uri ba de gi koi gi chin tong ba la angam ma thau gai uri se asumai na bimol se marik am chung thorak pa ni miyam gi lai ba I ho du gi saruk ne sai han su hai ja gi ba du ni ado hujik akoi gi mang da tar lan lai re ba si miyam gi mandate ni kari se ai natte base Manipur gi achumba pamba anauba rajniti makhal sen na tawdaba dagi namfu sa su tawdaba wangang sangang lu daba thaksi khasi yaudaba Manipur da tawreiba mayam sibu yaning daba pin daba mayam mama leba pu nuksijaba asuk koina leirak pa chahi cha kya hingak pa lepak sibu thawai usitaba dum funa handana hatok na handana dum tamaga chahi amagi type tawrak pagi Pien daba nungai taba mayam do madugi khonjel ne khoina tar se this is the voice of those people who love their motherland and who resented very deeply the kind of things that we have gone through in the last 1 year, the kind of suffering, the kind of tragedy, and people are letting it go on for a year. I've said before this also that when communal riots or this violence happens, barely it takes a few hours to a few days, maximum a few weeks, to bring everything under control. I quite enough for the last 1 year. In our case, chalan na chahi chupamato is a thawai daba kaweba plus usitaba aduna chahi lising cha kaya laira aba iramdam gi miyam amasung iramdam asibu usit thawai daba do tawrakanu haidana miyam na tholakhiba khonjel duni mayam na vote ki result oina ubiga no base. This is my first appeal to my people, that let's understand I am no one pikraba mi masamani oza masamani thabak tawraga isagi jibika ina pamjaba profession du ge research tawdana angang loina dana larik taktana leibudu iramdam nu nungsibana ai khaktana te mapan da leiba America da leiba Australia da leiba UK da leiba Bangalore da leiba Pune da leiba Chandigarh da leiba mayam Kolkata mayam thoidana sa adagi ekoi gi sidasu kathen pambi dagina truck driver dagina politician dagina micham praja dagi CSO dagi angang dai kai dagi pin daba mayam na leirabane ba wana tabudo adugi voice tuni aduna this is a clear message to those people who think that they can take for granted the state of Manipur and its people. It's a warning against them. This mandate is a message to them, clear message telling them, don't you ever dare to take Manipur and its people for granted. We love peace, we love dignity, and we live all the respect as a people. Adu usitawai da vida, disrespecting that, you think that, sagun da karai da kai no khara lang thoga sa po pijaraga khana halaga yani kain khan ba swai da khuraki ina sa lai sa ba kangbu da sen tum thadaraga sumatna tawni gaina tawbudo yaroi haidana tholakpa voice ne banga handaki election gi result se ko now masi akoina makhata ba da kaino da step ama lanchal na aina sum hanjage election gi campaign tawringai matam da aina haibudu ne ba ahom sei manga sida uba phangani kharadi kaino da aina tawbu khakta na te du ngasagi ihaudu gi ipom du gi mamai chumbagi wane be as a leader ko tawdori de khoi public mayam sina tawdoi ni aina 13 point na ya la thamjagi bam su leibani adugi dagi specific oiba program aina sumarak tai gi social media so haijagi buduni irrespective of the result
vote ki kagera karoida tawgadaba thabakti adum tawgani. And for your information, if in case you are not aware, akoi ke khangam di khali national media na Manipur da thoi ba ihosibu kramaina lan na sandu e haina se pen da ba mayam do we had a painstaking amtina one akoi na available scientific study ama torga pe sani pam da larik ama phonga ga media na maitai bu kari haina uhali Manipur irang jibu kamai uhali lan uhali haibu ge larik phong do madu mi ama sida gera ama ngangning ba da ngang sunu adu ge thabak to hojek is available online mapal.org da phangmani larik oina hard copy on su sik thola ani sumai tawdana tawgada ba thabak yamna lei irang je thokda sagon rakpa chahi tara kun hena torakpa Manipur gi itihas hai tare ko aikoi gi puari da lan ibudugi bakhuma mo ina na ba hoji already I have started the work on that one akoi gi maduda academically sound oiba response ama tawna ba Manipur gi itihas pu lan ibagi matang dama akoi I already haure irrespective of the religion. Now I know as I hijack ba tarahum doi pi ki ba agenda tu ki manung da priority da ina number 1 da thamgi ba potinu jang bi rai se that I khoi gi hujik lady ba khoi gi mayum mai kai leida na lady ba I khoi gi relief camp ta leiba sing cha I gi number 1 priority se ma khoi se mayum da hanjan na ba na ba hai ba se masi gi efforts ni I khoi na kau thoke tawe mayam amuk tabiram ngani aina election manung da su Nathairaga, I could get carpet manung the kang the number injan ginana miam na monanga the number losan the natangi the waporama, in election manung the hundred hiza was in Mayam record park to being view. Ethnic cleansing tau is a maitai ni. Kumuzamba like I say flattened tau say I vote Mamanga Sungangi, vote at a press conference, I know the interview piva, Barka that Karikada. So no hundred budo, Nasidi, Masigi pose public the lady was it. Losan laga namjal laga tauge se moi se hanna bohana bagi hai said number 1 things should not be pushed under the carpet that there are people who are suffering in relief camps and they ought to be taken care of sigi number 1 akoina tauga the steps se that it should not be put under the carpet I don't know success ne koi mam changna hona na hujikti khumujam balai kai sigi wari si hujikti front page the pure dana se akoi chahi ama sup koina lerok se no mota ngangak trabani tha manga truk se hojikti koi everybody started speaking moina deny tawe Twitter de engbo when I talk about it how people respond kam thi thina ingoi da troll tawgi engbo moina sipu thorak pagi ko there are things which ai ngarang na su mapan gi hoji hiring am su tawra ka do July da Delhi da am chauna maduda muk shok chat ka do ne koi Manipur se same saudra di adu gi port amal lady adu su hoji luckily now I know public representative where I Kagumba Oida Pada Banganga Aba Moigi relief came Tagini Kang the Toy Birang Simadam Madugi Oida Bakada Nang Budunga City Ozamo in Nanga Arroyo. This voice will be hard. Asima Ain Asagi Kari step no haisi. Second than she issues a public top photo suggested by the government and low the decision never go. Morally, moi the sang na bagi people the masigi demand malay haibasa. We have to put it to minulation manata baisa. That's the first step. Aduga moigi hujik immediate when the lady ba awana ta is a government gi schemes na kaidaurino paisa kya thada gino kana kari taurino guys say akoi media gi chil now sing masi hanjan ngang ba iba ma changi aisu miam gi mihut amo ina hoje adugi ai ngang ba lepoe aduga lady ba akoigi organization haitare civil society organization Manipur khakta gi nate corporate house ni khangde natage available resources nataga community resource tagi moin hujik lady ba fibam sa sida khitang phagat na khara nungai na leina na ba kari to ba yai haibagi exploration che achisu aigi step amoi doine ba implement tawna bo na ba ko vote ta paisa yaugda bi da thada raga public issue na tawje mayam handa kakdang kaidauruge ka hangak pagi wani aina mina ngangni ngangjas noi tawgodo ba thabak tawra loire haire se kai gino da for since 2011 da gi vote che public issue da base oi bo gadab ni sen tawroi da ni haidna media campaign tawdana isa mak tholaga kathen chatna che chai ba se kana na su khabar da hapte aina su advertise tawru de adu gai gi volunteers da loin dai bani ko gi website loin dai sigi pose igi punsi da yamna nungai jabdi isa mak na ngase ubu phange ba du gi elements it's a first step
aduna masisisu I will try my best I khoi campaign torok tu natana masigi effect 2027 gi assembly election kamaina mami tahan ga dage ai bisigi ai movement ama hongna na busu makha sathagani aina mapam chatna manipur gi aran ba singdoi ba kari kara mayam aina chahi ama muki crisis solve haurei ba pot national international media dan ga public ta ngangak pada ko mayam ngasi ai tuma haijage ba kuki ko ba community aina pura ai pusi gi chahi da banupa ne makhoi da demonize taude aina ngangba matamda aina we must condemn the Kuki elites and their divisive politics I when Kuki as a community da I attack taude ba apun ba Manipur da aina so haijagi batuni Manipur na maitai na backbone oi bagi one aduga Manipur is not equal to maitais every community must adugi dignified ever life ama laina bo hona gane sa aina hana haijagar bane ba so I don't demonize Kukis as such aduga Mapandaki changak citizen amasung ethnicity the kenabam tui citizen na kanano citizen na kanana tabano isisuna aina right from the day one aina ngang na labo wani aduna aina Kuki ga kamai loina ga se apun ba Manipur ge mayok ta leiba communal obidi Kuki oigera Maitai oigera any community I will not be with them I'll be working against that kind of politics my politics is a united Manipur where every community genuine citizens of this state and the country can live in peace with dignity and harmony. Adu taurakta ba potugi politics tugi against you stand up aina lohum to position lorga adumaina changsan ga dawa pone duga demonize to na Kuki kai da chai ga da banate number 1 aina loisalok to kenam thai jong si loisalo sanjarage grassroots democracy movement to ba ichai issue sing maru aina chahi kuntra manga gi makha da leiba aina Manipur miam da appeal to janing ma mani khatang haijarunge makhoi gi life ni makhoi na semba se kanan su thing manga moi handak uri sini sigi mami se ai gi icha inau sing isu inau le riba angang na haron sing sina na moi ga khusam na ragai ko punna ma Manipur gi transformation ma changgen ma matau tai aina loi selak pada haijaning badi vote ka ba se nungai bane harau ba ma poi ko adu aikoi da hoje awana ta ba ngasai su haijagram ni press kangbu mada masana ni human instinct ni celebration tawning ba dagi achum pa ma mayam no sumoina tawgi bodo karak pagi nuai jo phongdok poise masana ta bani adu bo leiri ba aikoi gi fibam chahi ama dagi tangdu leita da bagi fibam amasung aikoi gi handak ki natural disaster tawrei ba len ta ba ising thum je yengaga ai akoi gi harau bo phongdok poda khitang control tawbiu ka hena khoi jele pak se santi leitrimina ko simatang tawbiu aduga grassroots movement da de khoi gi panchayati raj ga laiba movement gi sumam tabirang ngane khoi gi panchayati ra khoi gi kari khoi gi jila parishad ki kambu kari kara leiba se moi se khoi gi se sugum se khoi grassroots khoi strengthen tawba ma changi sigi grassroots level gi workers sing se da injustice tawba kopa nataga naharon da aling khwaidagi maru oiba freedom of expression ai taseng na ngasi haijari sini press ki sinau singda ai khoi gi press ki sinau thongna kar ka phabiu sarkar da hangbang ambagi gat leibiu aduga ai su ngasi di miang gi representative oiribina ai ngon da hangning ba hangbiu kari gumba legitimately oina hangada ba question hangbiu aina som da kaisu FIR pan da na jail da thagne na torka da bo wa leite aduga press sing su active role orga masigi koi gi question hangbagi habit se akoi Manipur da hangba ngamdabagi ama leidi se press ki sinau sing madu gi spirit yauna ga akoi anoba Manipur semada saruk ya view habit se appeal tawja